fáilte go seachcain ar an bethe scríomhtar Gaelic. Ha na slúga na seachcain riol inis, mas bí mi a cur an leor úr ac am bhóg ag féis lítrachis I write an an glasachu. Dí hynne seo tíing an tres lá a ríchid dyn y farst ag sio uad an fescar ag a virtual library agus cwri mi cael fun a video ha seo gus a feisiú ticket me has begiri a bhí an lár ag an tachartas a sin. Agus ag an eiche a station bí mi an sas an an tachartas eile tachartas ma dhéing sci-fi agus va ma chéite siú de chlár son I write hí siú gyfer trúr go bhí a fanal a hesin Tim Armstrong a scríb seo cuan tú dríoseach Davy a scríb kaleidoscope agus ian fionnleg mach léage a scríb an taisteach agus hami na trí leorichin seo ulu hami písan amach as de a levig as na video an ile as an tre krimakan akam ach bí séfa fanier ga muintje I write gebig na truer gebig an truer útren aan et son bringen an leorichin seo ach gomíors noch hanuringa i'n fionlege vi an lahar agus mar sin vi misidol an na aatje agus mar sin vi mi hin Tim agus Davy de fanol sin ag I write ag karsú hoch a ríis an tres lá ríchid Jane Varst agus Mark Ringe as a chair agus mar sin vi go matrang G hynne an eich goin curir bhóg a novel úr acam agus cuireach a bring ma dhéing sci-fi agus a ruchgachug leor a ruchgachug ian ionlai na churinga a bhí a láthair. Carson mise well beví a rein an jísachug an leor ike sin a suver. Agus mar sin ma hasib an glasachu jihunne nach jikshu gan da hartas Gaelic a sin. An roedd va mi ec I write so me hiet root of a root of achga as Gaelic agus is only teich corle na leorichin a ha I write a cwth na tachartas an Gaelic seo dói agus hesin gomór an eisiau corle na leorichin son a hwyrwyd yn iet son sgrifdar yn Gaelic agus lefdar yn Gaelic agus dwni sy'n fi ag fel wy an yn litrachus as a chanan. So, sure, yn roedd sé rwyd coheantr i orin a fan dwni ha sgrifag orin agus fa trwy'r an Marcus mach Turner, Barst, Alistair mach Gillivan, a ha Shane agus ha Colin ege be a skrivig orin agus Gillibrige mach Gillivoil a ha animal mas Shaneter traditionte a ha kujoch skrivig orin ure agus va an triorach a bring agus Shonak monk is a ha janu akalevlo a gema eins noch het unig ho Jeffreyje is ne as een stijl a hachge man skrivet erin agus hoort sin room gemoor so sé jo hosoch toshach was het féis I write as a Gaelic agus bí mar a fórst bí mi hin an sas an in da hachartas as an seachcin a ha roing. A noch ha mi klarag seo a jasacharne i hiist agus a noch ha mi edda vi ag jalaf chluis céli le theatr galeor agus féin mi ra go de chord erú oavasach ma is doch go bi cynne ag cúteach of gromi a bring mun an jalaf chluis va seo a das as an tawing nu de hoed mi korum an script eich ging ag de tra rein theatr galeor bú oproch caiit an scripte var seo chai skrive glike triene Lexi Chainbul agus Mary Sheena Chainbul
Han script acharachog o'n orsyn a cha einsnioch fi y feisking Jane route na chamet, Jane route na gacharichiad. Agus ulugaleid va oorsoch tatchnoch va sin like a storytelling centre is all an donaging a geestoch a vi maar farst gonna heli a va sho agus ha a company haast tourist agus beat adol gaan mi dol leven gemach na datich ulug kavelet het ulug het en een larg lien sinne. So be it a tourist, oh no, show it. Had a dol gullepool, een ploch, sin an skianoch, agus an ocean gan open, sin as an chach gan haroing, agus a station go barai, uisha jis, uisha tua, agus stornaveg. Agus a chur críoch an turas achge an lama dhérig in a bháist. Ha mi homochtio as a húra duine, ha mi jolg in a duine as a chast agus as a chrú agus ha mi ra mi opa cólaú as jiffer prósikten as an alma galaf agus ha mi smyndig govennet ulig opa gleva jelu a frósik seo cújoch. So, sinna womsa ha mi edda vi a trang, bí mi trang gana chiachcoin, agus a mi dochas gefeich mi cwch acaf an an glasachu edd an tres la a richit Genevias son balach big geisig dorsen chwrwyr fwg. Ha mi nerafach haast, is doch a gabi mi nerafach na saske edda naum. Ach yna chwrys fys mi clar yn fideo mor sy'n bi yn lior a chwrwyr fwg agus bi hwyl rwyd siachat agus mor sy'n agus y ffeich ni'r hysio mor sy'n leif yn drast.